Так, туғандар, ассаламалейкум жамаат, ассаламалейкум, құрметті достар. Жалпы бізден жылқы сүйүүчүлөр, саяпкер балбандар, Аргумак каналыбыздын катталуучулары 17 август 2025 жыл, аптанын бүгүн дем алыш күнү, базар күнү, Ноокат жылкы базары. Темадан байкаганыңыздардай эле, буюрса мен сиздерге бул чыгарылышта Ноокаттагы өспүрүм кулундар, тайлар тартып берейин. Kim barmakçanın klasты басы элек? Баспагандар бир басып коюңуз. Ал ургачы байталдар экен. 100 000 сомдон турган. Мына мынау эркекте 52 000га сатылыптыр. Бунда бир сурак бар. 52 дедиңиз беле, ага? Тойго бул? Тойго. Жакшы. 52 000. Сезон башталды эми. Тугандар койлор, союштар, мисалы үчүн, эттүүлөр. Так, мынаны сурайлы. Колбон канча бул? Болсо 75. 75. Эркекпи? Ургачбы? Байтал. Байтал экен, 75. Мыналар 100дөн тугандар. 100 dedi, bu kança dedi, bayağı etkili. Oğa şunu da ayttım o sizlerge. Bak, buna soda oldu. Kaçıdan verir misin? 67 oldu da, 67. Bu başı mı? Bu başı. 67 mi? Bak, adamcasına kumbatsa da o da. Aha. Tartık koydu. Yok, tartkanacak mı? Tartar. Oğlum, küle turgan nerse emez ya? Tartmadım, küle turgan nerse emez oğlum. Так, мына эркектер. Канча? Сатылды бул. Кайсыны? Канча болду? Экөө канча болду? Мына 41, мына 45. Мына 41, мына 45. Эркек булар? Эркек. 45, 41. Энчиге? Энчи. Жакшы. Şu atlar bazına. Так, мына кулундарчы. Кулундар канчадан? Балбан. Салам алейкум. Кайсың? Канчадан бул? 45тен? Эркекми? Ооба. Каяктын кулундар бул? Көкбел. Көкбел? Мына. Көкбелден келип тур. Ноокаттын чыгыш жагы Көкбел. Чыгыш жагы. Жакшы. Bu kaça? Allah? 50 mi? Erkek mi? Bu kaç? 50 mi? Tamam, ne olsun? Boğaz kaça var? 45 mi? Erkek ha? 45 mi? Bekleş mi? Yaxşı. Kalan burgası mı? Erkek kaça? 75. 75? 75 mi? 75 mi? Oldu, bunu satın almak şey lan. Satıldı mı? Kaç ayet? Kaç? 64. 64. Ha. 64 bin lira satıldı. 64 değil. Kaç gün alın? Bunu alan nemedin, Argumak değil. 64 bin. Kanday değil mi? Yaxşı, öte yaxşı. Erkek. 64 kaldı büyük. Bu neydi? Tak, bundan bir sırak koyalım. Bundan o kança bul? Kança kaldınız? 83 erkek ha? 83 bin son oldu. Balon bu kulun mu bunlar? Kulun ne kadar? Kaçıdan? 50 000'den kaldı. 50 000'den. Ekoytan erkek? Kaçı surgaçı?
Bunaqasi erkak ekan, narxini surga chiqqan. Yaxshi. Narxi surga chiqqan, ha? Ha, urg'och. Bo'ldi, savdosi bilasiz. Tak, bu yoqqa o'taylikmi? Arg'umat kanalimizdan qatnashuvchilarga tug'anlar daha bir söz. Chiqarishimizni qo'llab tursanızlar, buyursa sizlarga jalan ot uyini o'zi, bilasizlar. Kelib keldingmi? Kanalning otına jarasha jalan yilqilar. Arg'umatdan. 85'ten de. Şular kaçtan? Ondan da. Tapsın. Bunlar 85'te. Başı mı? Erkek mi? 85'ten de. Bak. Kale elinden gelmiş. Tak, balban, kaçtan bunlar? Hayırlık Malka egesi. Ne oldu elli o? Seniki mi? Ne oldu sen? Malka bırakana Ha, bir okana. Sen elli mi? Erkek mi? kaç. Kaçıyor? Beşke bir veydat bunası. Kaçın? Çekedegini mi? Ol, yaxshi narsa ekan da. Yaxshi narsa ekan, Ha, chiroyli. chiroyli. To'yga apara turgan ekan. Jetelay turgan. Jetelay turgan ekan. Urgan. Birasiga 45 ga. Chiroyli narsa ekan. Ko'ziga nima bo'ldimi? Bo'pti bu abi. Ozov bo'ldi. Qanday qarmatav? Neresinde? Ana, otasi qayoqda ekan bunda otasi? Otasi mana. Erkak mi bu aka? Erkek. Qancha bo'lsa? 70. 70. 70 ming so'm. Bir yaştan öttü. Bak, buna erkekler var ekan. Tak. O, qandaysiz? Qancha bu? Buyurun. Turash, qancha? 100 ming kam bu. 100 ming. Yaşlı. Bir yaşı. 100 ming kam var. Bu erkek ha? Yaxshi. O, hatta qaysi 840 bo'lsa, ha? Bayaqınday taptırmay turgan savdogarlar. Tuğanlar şu kadar kelib aytishadi, taptırib qo'yishing o'ylab. Qancha bu bo'lsa? 93. Nimasi? Ha, biz yaş. 93'e bir bekliyor. Sana gerek. Qancha jashak? Tekno kökçe. Kaça bas? 85. Aldınız mı? 85. Tamam, satarız ben. 85 ekan bas. Sonrası var. Olsırak dur. Kötüne cavuşmağın. Aldınız bakın. 104 bin. Olsırak dur. Bu şey yok buraya. 104 bin. Çıkarak. 104 bin satın. 104 bin. Sol yaxshi. Yuguradi, bak. Ya qancha oldi? 130 de. Ama çok yok. Yok dur. Tak bulsun. Aldım. Bas kaç? Bazı 250 imkanı var ya. Kaç yaşta? Gideceğiz. Bir yaş? Vurur mu ki? Qanday parodası? Paradan mı? Abakan. Abakan? Abakan.
Туугандар, билесиздер, тай базарды менен кулун базарды өспүрүмдөр дайым тартамын сурагандарга. Бир колдоп коюңуздар. Мына ала дагы кимден экен? Мына ала кимден экен? Сиздерден тапсаңыздар. Булар үчөө тең эркекпи? Üçü de erkek. Каяктын тайлары болду? Hayırlı. Кайын каяктын эле? Koca gelince. Кожокелен. Бааларычы? Onları gitti 82'de. Üçөө тең сатылды. 82 миң сомдон тургандар мыналар сатылып тур, üçөө тең. Üçөө бир үйүрдү, Ha? Чогуу түшкөн да. Çok ucuz. Жакшы. Болду, соолашым берсин. Так, урматтуулар, өспүрүмдөрдү мына жерде дагы бирөөсү турат, кара. Мына алдылабы. Мындан сурайынчы мына. Боңуз канча? Баксыр? 184. 180. Канча жаштабы? Немесичи? Породасы. Канчак. Кызыккандарга номер беребизби? Кереги жок, сатып беребиз, Базар канча берди? Бал берди? Oda 100 сом, Болду, соолашым. Майда. Баксыр каратай канча? Болду. Сатпайлар. Торлакчы. Мунасы канча мунасы? 200. 200. Бунусучу? 170. Жаштарычы булар? 1 жашардан өттү. Жакшы. Карап өттү. Так, урматтуулар, кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин буюрса, бүгүнкү тай базарды көрдүңүздөр. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин буюрса, кийинкисинде дагы мен өспүрүмдөрдү тартамын. Андыктан бизден алыстабаңыздар.